سلامونه وخت مو پخیر. د الماني ژبې د لوست لړۍ. دا ځل مو درته داسې جملې جوړې کړي چې په روغتون او درملتون کې او یا له ډاکټر سره د وخت په اخیستلو او درملو په اړه کاریږي. ډېرې مهمې ځکه دي چې هغه کسان چې جرمني ته نوي راځي او ناروغ شي نو ډاکټر ته د تګ پر مهال د ژباړن له ستونزو سره مخ وي. دا جملې زده کړئ او خپله د خپل ځان ترجمان شئ. زه ناروغه یم. Ich bin krank. Ich bin krank. کوم ځای درد کوي؟ Was tut weh? Was tut weh? زه د ملا درد لرم. Ich habe Rückenschmerzen. Ich habe Rückenschmerzen. زه د ستوني درد لرم. Ich habe Halsschmerzen. Ich habe Halsschmerzen. زه تبه لرم. Ich habe Fieber. Ich habe Fieber. زه ګنګس یم. Mir ist schwindelig. Mir ist schwindelig. زه د وینې فشار لرم. Ich habe hohen Blutdruck. Ich habe hohen Blutdruck. زه ښه احساس نه لرم. Ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich schlecht. زه له ډاکټر سره ملاقات غواړم. Ich hätte gerne einen Termin beim Arzt. Ich hätte gerne einen Termin beim Arzt. آیا ته د یوې لیدنې وخت لرې؟ Haben Sie einen Termin? Haben Sie einen Termin? دا ملاقات د څه په اړه دی؟ Worum geht es bei dem Termin? Worum geht es bei dem Termin? آیا روغتیایي بیمه لرې؟ Sind Sie versichert? Sind Sie versichert? مهرباني وکړه کښېنه. Bitte setzen Sie sich. Bitte setzen Sie sich. انتظار خونه ښي اړخ ته ده. Das Wartezimmer ist auf der rechten Seite. Das Wartezimmer ist auf der rechten Seite. ډاکټر به اوس تا معاینه کړي. Der Arzt empfängt Sie gleich. Der Arzt empfängt Sie gleich. آیا کوم درمل کاروي؟ Nehmen Sie irgendwelche Medikamente? Nehmen Sie irgendwelche Medikamente? آیا الرژي یا حساسیت لري؟ Sind Sie gegen etwas allergisch? Sind Sie gegen etwas allergisch? آیا تبه لري؟ Haben Sie Fieber? Haben Sie Fieber?
له څومره وخت راهیسې دا علایم لري؟ Seit wann haben Sie diese Symptome? Seit wann haben Sie diese Symptome? دلته ستاسو نسخه ده. Hier ist Ihr Rezept. Hier ist Ihr Rezept. زه د خوب پر تخت درته د استراحت توصیه کوم. Ich empfehle Bettruhe. Ich empfehle Bettruhe. زه باید ستا د وینې فشار معاینه کړم. Ich messe Ihnen den Blutdruck. Ich messe Ihnen den Blutdruck. عملیات ته اړتیا ده. Eine Operation ist erforderlich. Eine Operation ist erforderlich. موږ باید وینه معاینه کړو. Wir müssen eine Blutprobe machen. Wir müssen eine Blutprobe machen. تاسو باید روغتون ته لاړ شئ. Sie müssen ins Krankenhaus gehen. Sie müssen ins Krankenhaus gehen. زه باید څومره وخت په روغتون کې پاتې شم؟ Wie lange muss ich im Krankenhaus bleiben? Wie lange muss ich im Krankenhaus bleiben? له هپی لایف سره له ژونده خوند واخلئ.